Bremo to SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima Yamamunina Ebraso see the SOMPA Kasiebono Esomo na Kasiebo free SOMPA 106.5 FM Accra non so and I'm your headquarters Wokumase SOMPA 93.1 FM Adam Fopa Radio Paris France Doma Hinkro Doma FM 100.7 Enkranza Mensonum 90.7 Techiman Sumpaya 106.1 Sunyana Sumpaya 98.9 Kingdom Mankesim 106.1 FM Kanesh Urban Radio Kaneshi Market Decoder Subabia Radio no and on social Sumpa FM your Facebook page Sumpa 106.5 FM Accra YouTube Sumpa FM Live your website www.sumpaonline.com Takwa enso Takwa Sumpa 101.1 FM Sumpa Takwa 101.1 FM wa womu demu live power ba panel dom womu asomu perfect baby diapers eno ena wo hia se wonya perfect baby diapers ana chese wo ba no wo boni bia gentle care perfect comfort etiemfa inferior diaper bia emo ba de wo hia de ba oba no perfect baby diapers Endpoint Homeopathy Clinic, Dr. Duboatin Sebra, na Kumasi ya Kronoma Bohia and Crime Suspenders of Quanaso. Baby, a friend share signboard and so you bet me a boy ye. Na waba na bibiam pomdi hujumedian so ya share a day amount endpoint Emma Yadie. Kasa na tramme no water abudun so in so ya no more netchesi ni pedua na ya na bro. Esu papa a we here. Hajia special local foods ni ewie friend yemfa fofo ni abankwa bi mro na fa twa wanum na emu ma no fo nhyehyɛ kama mo ama wo foforo no na etime aboa mo na paternity test mo mema no so kra no munya ebunabunu bi na mo so mo de wono a ebetime akoyi ankasa wo mo na ebo yechidom am ye de prem to breka se bona sommo e de afri Sumpa 106.5 FM Accra en samo ye de sommo no pe de makotene no ebini Australia one more show my Ghana sika sanswa airborne yesa sika botana $65 million a bani chato ho si ade baba ku ensuyiri no abanda da na penso wono mo anhweso yi aponfo etuma mpanyifo nadmofo wom nso ede atodwo mo ne nadmo aka ho na council of state nso aka ho no mo kopie malam wom ne akobbo bibi so asenso to sesi a atorenchi me de beba no enyansam ketewa na yewa kwadwo opon kroma so na ebo aban na chie wo se nya de hie ni kura amunyai atorosam no a moya ma ne no kura se no na mo hwe so anya adwuma yie na ye to so yakuyanimu a KMA court nso kwa asetan se de samansama na tete na wo ho no mase asan babiem na ahunidie no wo mani abre wo ho pa eno mo no na ka obi ma Ghana National Fire Service won makwa ko hunu ru abia mu ensu ana no da etoye no na ebusua asam a ese wo akire no anya no beni na oduma se krobo circuit court kwa asetan wo Eastern region wo mo se asam we di wo nteni mpani nsem da wo panyina wonya 45 years mfie aduana anum akwada a wonya emfie mienu ena one na akwada entiama asam no kura no krono kura abon wo mupusa so ana Ghana Police Service diaba sa abrantie bi ya wote aba fontenta fidie no so na wo bu nkrofo fa so wo ya na dwese wo dwane afri Ghana mambu no aposi fonsa so ni mu na no achi transport minister akansem bi de atia NPP fo ewo ekwan omo efo aso a wo mo ye niema bi na eyedi entia Samson if you want to work with my son, once or dear, ya de ababa somewhere and some out to appear no one, Yaboa, Yabonina, but there we are brave as son for Benu. Yatana said, and catch your ma ebegun was so at Yama war, and Mako be an asoyasene, one moon semuni. Hajia special local food, Casa natural mineral water, sound so and endpoint homeopathic clinica, endpoint mawoyarie, and a perfect baby diapers woman AGYEIWAA ADWA Yenya de Kasibui, Esumwa me, Nese double A, AKOSUA no, dear Nyami Shirano, AKOSUA ABOAGYE, Ubetimisha from Yakusia Shra, Mene Medoba, AKOSUA AGYEIWAA ADWA Afei ensem nchemu ankasa enie
Abondo dana person no one mo kwaje sika boten the free world bank na a year $65 million but I nyina no a Greater Accra Resilient and Integrated Development Project na one mo hwese wo metumi dia hye mo kena sane be ye na beboa na ensuire won sansam wa ha o ma Ghana no sane ma no nyina etu obetwa na aban betena so ya ensuo ya hyase a ese yiri fa o man no ana wonu ye ne nsembisa pi no hyase basa ne se sika no wa Ghana ban ensa kan ye mre bi atwamu no anyambia fa he eno so yamana ne nkwanta na asoye show ma Ghana sika sem so aba be ya no e kire se ye pe ba bi de yensa tenetene a aban dada no a na mampanyi dada na da ko akufo ato edie ni mu no wo mo ana sa sika no yemisa wo mo paasan se sabre no na wo mo na ati akonya so a na wo mo hwe atoto nioma na wo mo kirem se sika no World Bank de baye se yemfa mo ho bra na fai biaye a ensuo yiri a efa wo no nyina no yemfa ntete gatam yenyi yempotam potam na nioma entwa yopo no wo mo hwe ye nioma kwa den de ma wo mo bra COVID-19 ne ba ya pe na wo mo dan de ko hwe COVID-19 de bo ho bra enti no kan ho binti na sa sika ne bota ya ankasa wo sanke bedie ene dwumadie wo se bedie de bo Ghana no enya no mom ene baba ye na mom wo mo de ko bo COVID-19 yade no enho bra mom na aka wo bi ama ebro technical advisor adama so ye show ma Ghana sika samso owo Frederick Amisa won nsɛmtwo for ekasa no sei ene sika no ehun chechemu wo chechemu na enomu no ene opanyipa no esan so baba to so atwe se ene yiku aye kasa yi wo mo pesika na won mo hwe ede aboa sane be ya emiye ya wodo bi ya entontom age won mafa ama yade ahodo bi asase eyi ne tie no ne nyina wo de bekle ede afiri won sika botena won mo hwe ne mu kwan no eye $2.8 million ne nyina abandada na penso enioma ankoyi yetoa ensem ne so na yetoa so a yenim se enra ene na woche ene ye June 29 atorenchem kase esi won kraha ne titiru Greater Accra ha ebrensuo ekoyiriye na efa nipa ne sei ejapade bebre nenam so ama pamfo mutu mampanyifo from Council of State won mo ne National Disaster Management Organization nadmofo a atorenchem bremu aboafo ene won mo ate won ho simonten so na namasase so na namfom ekwa hwe se de niema musitie na omutu na mo no a won kopie malam no se yakwa hu dumping site bi bia nkofo de board agu a sankensu ne se tobie mu anka to renche me beto adehia ewo malam ewo weja gbagwe ene ne potamo no kanya asam ketwa wo mo se nko mo ansi fom pa nko mo hu sampa se board bia ya bo ne dumping pa eno no esim ho se pi no ede wo haw ene abedidie kase ene beba eti wo mo de ato mpanifo anim se bra so sesa de ene ye hwe na ba bi so a board ani guo na sase ensuo wo mu asasi ensuo wo mu no na aye ne sana municipal chief executive officer ede man wo Ora Felix Odate Lamte wono na ekasa na Felix Odate Lamte asmode atodwa ne se ensem a aba no ano hye papa na bi mo kase wono no assembly na man crofo permit se wo mo nkoye bibi etesa no so mo fa permit ema obi a eti ne se nkrofo bi kasa asem na nya ne kura se ye mere allegation bi ene ye de akwakwa wo mo enam so ama empanifo nim ekukudam Greater Accra representative Emma Council of State wo mo anyina agina so ekasai a wo mo kasa wo mo de etu dwa nyina ne se eya tete se bibi se yesie nanso mpanifo de nema ebegu akwam no ma ye ho adwuma yie na timi aboa ama ba bi esese ye de to no ye de ato na emfranto se de be ye nema nyina ebetimi agina na mpanifo ama ne bo a wo mo abode abeto mpanifo nyina anim se enam se Council of State officials no ene nademofo atorenchemu aboafo kabo mu edi dwuma ehye no wo mo atimi atu sa na mo na ma wo mo atuo no botaye ene se wo mo behye na yehu ne be ye de afa ho na edwoada no ne esi ye na ebi nsi biem fi se enre ya ene na woche ye nko ba bia yakwa kwato border ente se ya esi ho no nso ede wo hawo ede ababeto omanfo so na mo yenko na yenko tie ensem a empanifo no mu baako de o Greater Accra anemu wodi tuja that people have actually gone ahead to do so. Yeah, first class. But it's good for us to get to the bottom of it. How did they get here? Who authorized them? By whose authority and also by whose permission? Because what is happening here is dangerous. We can see that some of them is turning water away. And also coming here to see the reclaiming is something that ought to be addressed. Ene dahono. Ene ekrono. Eti malam border no ayakwa kohunu no. Eno wasem na mpanifo
edi atudwa sɛ yɛnhwɛ na yɛntu hwanama we yɛ council of state for ɛna nadmofo ɛna etu sa na mo na woba SOMPA 106.5 Accra yewo dwumadi sonko anopa bia yɛde ebra no nwɔtwe abɔ na atoa mu akwakosi nondu ya yato ne din sɛ SOMPA Rhapsody na eduro no oba pa akosi ABOAGYE wonne dom won mo tena dwam na wo mo de abrabɔ mu afutuo mpanyifo atwetwe wuro tena se na wo mo de mo abrabɔ ayesusu de amaga na ban na ene wo fo ase yere bi no hyebedwani won mo nyafo kwadwo pɔnkroma wono na yenya no ofidue mu ha opanyi pamre bi atwa mu no na wo yesofo wo hwe ma Ghana nkrato won samso ene na abrabɔ no wo baka dodo no a ya mabunu no afabidi ato won mo kotodwam na abra wo wie ya woko na SOMPA kasiye yatwe no se akwazo samu denti ana woto ntasuo egu nsuo mu na abo anka wode na no abobom se kabo nje ne onabo wanya abade ne na somu ene nsu yire won sansama no na ekoso Ghana fo se sesi an wo hwemu abadada na penso no sika twetwere die bia mokwaje free bank ya na wosenka mode yi adwuma $65 million mo mane no kwanta wi akire COVID-19 ehwo brara mkobo no so aban no ankasa ne drum bia no onim de okeka wo ma kantro no a mene no kro ne ye diafra enti adwuma wasa wo mo ye no wo mo hunu ye eno mode bobobo adumi adan. At the time of the COVID, World Bank buy who finds so only 65 million in free direct fund and for any COVID intervention. We are World Bank at the Baba and Penny Empire, we are World Bank at the Baba or the Baba before January 7, 2025. And from January 7, 2025, we see one spending Sikana for 437 will answer name they say MPP are buying or 65. That 65 was refunded before Oba power. Women are buy also percent figures no way 50. Who spend this car and go for 37. You want someone, maybe I said they are now the go back to MPP. That's when they blame you. But the World Bank and Ankasa, so okay, World Bank report now. Also, more spending any project. If you are there, number 40% of the greater resilience and improvement projects near World Bank report necessity. Reports also say mobile for 18 months. They are not paying the contractors. And the contractors need to be a part of the market into a downgrade the implementation. They are buying also so focusing on getting the work back on track. And propaganda not also. Not your son, no, I try no crossano, a yard or so. I will my Ghana Muntendis ye. Mobile Hanama Juma, Moshana Monya Juma. Where I am more Sabajania, with General de Moma for. I will fancy you'll be about to impress us one Monya for Kojo or Ponkruma. Na yet was Sonia consent for Frosua. Say, Kumasi Metropolitan Assembly. Womus womania bre papa. Na womania bre and say ahunidie kofom border ni fi na eku omanfo na mrebi atwamu no na ye wosamansa afo a wo hɔ santan ne aba wo gata no wuntwim na ada na toilet so aye fi sa na no wo so ma hye omudwubadia so omani abre ankasa wo mo kɔchi nipa be yedum yensa de fa ne poor sanitation practices no se wo bie esesa border na odi egu gatam se wo bi na wo hwiehwie ne magu abonte agya nan kyese ene amatantan eti wo makɔchi nipa bi de wo makɔkɔgina court de wo mo court anim se court nhwe no wo muni o masema o ke me court ho no enna sa honidi ho nsam ne yedi kopio no mpanifo se wo mo ntira wanye hye han emma garden city pa endane garden field emfantia asanteman eti yede sa so bo no yede abo wo mo so mo kɔchichi nipa bebre ama bi kura ye kɔchi wo mo Church of Jesus Christ of Latter-day Saint in Potem church administrator say ye che no say wono na sorry premises wono woni honi en waja ho saa na public relations officer de makm Henrietta afia kona du ABOAGYE say en wo de to so mpaka se ebo anim. So when we came here, we saw that their environments and their frontage, it was unsanitary. So the chief inspector, that's Upupu, went in and then we spoke to them that we are taking them to court. And this is the exercise that we are carrying it out. Then she refused to go. She said she was calling the boss or something to come. But the boss never came, and then she also didn't move to where we asked her to go. We came peacefully again, we sent another team, she still didn't come. So we had to come forcefully take her so that the bosses would meet her at court. We near ye Henrietta Efia Kona du ABOAGYE. Our public relations officer Makumasi Metropolitan Assembly. One Kasaya, Yensu Tintim, Edia Sum was some Pakasibum.
Ghana National Fire Service at Yabasa in social to Tui. A woman sir a year for a Japadian and Yamado no Diana so. Woman for woman and Suyiri so now one much womanqua, a woman Ganamuna, and no Yaya Dindiama Womopa. Was a man when she told you one can Nipabas a dummy no and no woman ya woman who can ye, I was sent Suyiri Nimu. A fay woko voter from Montamusua, and none other year and she told ye. One more cock will be a musa so at that got him. Yata said, what from Joto na washo sen ye municity na tiari atata no akere se nsuo no na twe ne ne kwasha gata ne fa babia na waje ne ho babia na anye aka ho bi ama voter original PRO Ghana National Fire Service no wamo aboma ne yesa enai wamo enya ne ntiyesa se nsuo no a etoye no asa atwe ni padodo no a na won makwa ho so wura bi ahye gata ne kire wo babi gata kese ne mu wo pando kropo ne mu a wo se won behwe na won mo ye mo fam die bi ADWOA ampaniampa ebra wom kokoduru ye no na wom hu se etirinwi bi tetete won mo akere se eye nipa tirinwi enti wom bo anan ewura nhwe num kohwei wom koduru ne so opanyipa bi a ne fie ne ba sanfinsha na duasa num kakọ na duanan so no na woda chese gata ni mu a enhwe no wano nom dodo no a ya ahonhono no asem ne ko ba no amadum ja adwumeko no ebo amane yese wom besere eduruma bi ya na Ghana fo yeso ya ha ya ni ma asem ebunkam fa yenso bi se nsuo toyi wo betumi gye ne ho akyinya wo nsuo no metumi yetwa na so wo hwe nsuo yi a ayiri yi a ayiri ya fa kwa mu amagata ne nyina akora no ene kwa ne mu nyina yepe na wo gye ho akyinyi wo kyerɛ sa ne ma ne nyina ka ho bi ene drum bi ya ne nsuo yiri no etimi fa ni padodo no wade wo mkonam so nti wo mbasere se ne hu se nsuo hase emu na pa baabi ko gyina se nsuo no tia ana nsuo no kyerɛ se eto na tia wo bɛkɔ anya san so nsuo no mu na ya apake onoma na rasa baabi a wo kɔ no bedru ntam na mom se wo gye ho akyinyi se nsuo no a eto no betumi afam na se fa wo de a ene na nya obi na kumantwio wo mo de ba wo ba bayiw na so tia nya ya na wo de ye tinananom ɛwɔ ansieto Meka wo se SOMPA kase bona wuti afi SOMPA 106.5 FM Accra perfect baby diapers endpoint homeopathic clinic Hagia special local foods ena kasa na chwa menu water na ebo ye chidomo ye de sumo wie yi hyenhyenham na yakoyanim Honorable Godfrey ABOAGYE ASARE wono na ye mranim ni edema former chief executive officer the National Food Buffer Stock Company and Didi Hanan Abdul Wahab Aludiba na ebepie mu se Accra High Court se nyame yadomo a efiada eye bosome ensu ni de tosudu na habeas corpus application no mo de beto wo manim no a aseche nyina ne se nipa na kwan afa so a ye detain no etia mra eti esese ehwe na ye ka ho asem no na wo mo pre na court no wa hye na sa habeas corpus no asem no ye de aba no wo ma hye ne pepe na eno no mu chem se high court no asem na aba nyina se papa na kwan afa so detain no a ye de na si a ya kye ne sa imprisonment no etia mra kra na se de enkrofo no ya ade no kra na enye fe kra nti no wo mo file e wo high court a ye specialized division e won kran ha mu kyerem se wo mo director of the Bureau of National Intelligence any attorney general say wo mo produce eye Aludiba e wo court na ye nhwefi se wo mo mekye the legal basis emra no he fa na kyeresa papa yi esese edi ni tumu eno ne sa habia corpus no etie ne omo mekyere se illegal no emra na so omo me justify the legal basis a ekyese panye esese edi teni no e wo sa akwan no so na wo ma mekyere dia ene na eno eyasem kese pa sei eno de tudwa. He has actually even been denied access to even his own wife to give him food and water view. I think this kind of practices must stop. And so to date, we have not been able to have access to him. Even on Monday, a working day, they have denied us. And it's not for want of trying. I've even called the director of BNI myself, sent numerous messages to him on his phone. He cannot deny it because I've seen that he has read the messages. I've spoken with the deputy director of BNI recently, and she said, well, she is there to receive the relevant instructions from her boss, just to enable us to have access to our clients. This is totally unbecoming, and I think is substandard. That clearly the AGYEIWAA and the BNI and whatever I responded to very free attacks. I feel that it would be fair for us to notify the AGYEIWAA so the applications on notice, and because on notice the court fixed Friday for the hearing. I think Friday is a little bit too far. Any a lawyer Godfrey ABOAGYE ASARE or your counsel, Edema Chief Executive Officer Dada na wada a National Food Buffer Stock Company nano Hanan Abdul Wahab Aludiba and one samono and Omuchem Senyami Adume Fiada and ye betina so na assembly dine pepe.
I was sorry at once, so na Ghana Police Service actually were be an Dini Eric Afua Quadro no one man as a child. Now, sir, Eric Afua Quaya can once a mean 2019 and I didn't go Jina Court, I wore Accra High Court. Now, one of the court do best and Nunkika Quanin Sia show no matter born or ya don't know why I say Abba Fontaine video what never show not were bunkro for idea first so near Chelecrano. Sunny was a bian was so a forgery document and what in the moo not what jet. Would be at the good bottom. Now, I don't want 2019 one in the Kojina quarter no Justice Georgina Mensa AGYEIWAA so one conquer them in Finchano and watch. Not one for anchor home. Now, a real challenge for Bassans watch Jessica utility $132,000 and Municipal Botany of which year. Now, a bra quarter no AGYEIWAA semno. A branch any Jane Yoko baby Taya. Bepem Nana one Munyanacha Quine Emma Yoko Edward Mujimo, Eddie Glen wanted said Sunny Ian. I was a one to me shady year 2 years on Sabrantiero. Why yet Nania one was for Henny Pa, I will my Ganamua and Yasan Catua, and Uncle for the one more fashion show or Memuno. Yakasi Akanda Jabboy. Ente free 2019 bepemune enyadia wo mahunu no na enano ada na wunya na ntiesa abrantie no wo pekwati kwani so adwane de free Ghana akobi manso na Ghana Police Service ema wo mu ye ha enti anti andro be unity wo mu na bo anan ya chese wo no ekoya wo mu kodoa no e wo airport aye kasa yi nhia nwotwe bepemune ya aposifo nsanso ni mu no enne wo mu behwe se emra ne be di ne sam ye sene fata na emfinhia nwotwe no wo so kokwa no wo be kwa kokwa no wo free mu fia wo be ya de sua de ama ebu efe no ebu so obu nkrofo so no won pentem enya no ho de bierada meka wo se SOMPA kase bo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra ewo do me Watermelon Street eben Rising Sun School no na yeto so na odum mesem oduma se Krobo Circuit Court ekwa asese wo Eastern Region anase poye mantem mo na omo se asem we de wo nti bi da se wo panyin oye mesi ni a wonya emfie aduanan enum 45 years yede na be pie court wo se akwada ya wo no nche ya afa kura na wanya emfie mienu 2 year old girl ewo ogome no ebe nsomanya papa ya kodi file akwada no wakọ fefe akwada no enti eyo mo ngwe se na de wo boda mo na obi o 45 years akwada asa bi wonya emfie mienu de ne ho be na akono de ne sisi ne ho akono bon ebe no ne no na Richard Lama wono na yede sobo na abono no mo chem se wo mo agina section 101 clause 2 ewo Criminal Offences Act 1960 at 29 so ena wo mo di abo sobo no yede abono ne no na Assistant Superintendent of Police George Okra akomia wode to court no anim se papa bi ene ne yere wo mo nyina mo ye adwadefo na adwadini ni wonye mfie aduonu enan wo mo etempotem ho no wo mo ne papa na enete ho na bosumi nsia ne de to so aduonu nan ena wo mo so wo mo ba no ho mfa no akwada ketwa kra bayi wa wonya mfie mienu tese story bi okra wo kan na wo ye obatan kra na ho tete tese asem na story na me ka no enam se me ma wo abayi wa na me wo maayi wonti na se ama me ho tete me se na de wonya mfie eyi du nwotwe kra me hu ne se ne ho nam susa na obi kete wono no wonya mfie akwada wonya mfie mienu ena wo kofefe na se die ntia akoda ne suye afedie ekwa ase no na se hwehwe mu no papa yi ena wafefe akoda wono wonya emfie mienu yede yakoda ne ko hospital eme ye hwe no asabre ye gya no yede akoda na bafie na ACP akomia se yede mesi na wonya 45 years ne kogina court no wanyene mfom so antum de woka ye ne se wonifo na court ne se ne momfa no nkoto remand ye mfa ne nto ho na nyame ya doma bosumi nsu ne de to so dum yensa ne ye de naba na sem no ya hwe ne ababa bedi ne pepepe sere bi ye betimi aboa ama enema nyina etimi akoso eyi nti ye toa ensem no so I was say to nsem so ne yakọ kwawu kotoso na kwachi owuso ansa ana yakotoso hene ya honom wana na kwamu hene ana fe empanyifo a wonom ka bi wo mu a Ghana Police Service wonom aka ho bi aka abachiri mu ya wonom akoye amamra ne amane de apata kuro no afei womo de abepa kuro no musuo bi ya atwa ho hia ne nyina no ayese na nsenta mo nipa bonfo bi tisi kuro nim ama nkodam ye nu wokun womo ya ba ko no ka ho amane ye miyensa no wotwitwa no pa ma ba bia kuro
dano na ano odin ko wie che no kwotwo nkora no enetwene asuo afra mu a enam so ma nanan ekoko hu ye na sa musuo no a owura no anasa panyin no erekoka kuro no nanam so ma nei nanan maye amamra ne amane ya won mayi apaye wo kuro no so sane be ya musuboni bia ema mesai kuro no na ebra won ya amamra ne amane ne wie no na kwakoto so hene nana kwache owusu ansa wode atu dwa ekireche mu die ntia na hu hia se nananom edisa adwumai Tia ene mele mpanifo ene abele empani abeyi musuo ni se nipa bonfo bi abewu akotoso be na atwe mienu ni abeku yema mienu ekura baako na omo de baako betu nsuo no mu nti na wo se ebedwura na nsuo no nyeyi musuo ededwura oman no ibi se moja agu oman yi so ani nsuo no mu enu nti na ne ebeyi musuo adwura dissect bc yi ne nkofo original minister mu na wo abi enti ye kwa himfie ne no ma ko trans na nhye bi a wo no ene oman ni nyina opinion leaders nyina ko trans ni ahye na fe ya boy ma no ho ban se ne be ya ebi nsibio enye se yi musuo nti de ekoda da bi se ye be hye mra ebo no nsie kwa oman ma no obi anfa ne ba ehye dem mensuma wo ba ena bibia kosi anafe ye be se omo abodwom no eno so ye no ho nsem kae anadwobo ye be sizi ebo sisa obi amonyom Ebono nsia wo bia monyom de fa nyom so dem we aye kwa okoto so hene na na kwachi owusu ansa na wachi no kromofo ne bi nso ekasai last one ni there sister ba ana yes baby adu ni there yan pere omo ngwa ntanifo ne ngwa ntina ya demonstration aban bam ya ti ya easy ya bre ehwe omo ngwa odi pressure ko isa aban bi pepe so yi wo chi na ko ya titi la kuma ntanifo so ya le ha pa 2 months ni ana ya titi se nkofo bi achi ema na first one ni see yan nyani se omo ko mu akola ni ehun se no mo ka se ewe moja no ma chairman by am beginning ya fali serious then you say dia oni obi na nya asem odo bi na dia onu su abewe quality amani ba nti second one is science here na omo achi akola na omo dia ko she uncompleted build bi mo a we twi no moja sana boys rush ko ho na mo ko rescue akola no nti in 3 days time yes I want to say ya announcement na ye she bo kwan nti na ye ni akitiwa ba ko fi ni ma mi wani say ni mama abase akola ni nyamba free Abusho wari aye kwa okoto so eho ana maneboyi efri ye to so ameka wo se ha ye SOMPA 106.5 FM Accra ye ko ye nimo no na honorable Joseph Bukari Nikpe wo yo so afo wo shenkita wudie so ye transport minister eno no na wo se the new patriotic party amonye ko no na no wo makwa akoto enema bi aba a ebetimi abo ye locomotives bi ebetimi abo ama Ghana keteke dwumadi etumpon atiefo na da ye Facebook page ni wo SOMPA 106.5 FM Accra eja railway yi ye de be Kenya no a MPP fo hu yo mo se na toys be ni asa de nkwadan toy o mudidi agoro no makosesa de aba ena ono abo Joseph Bukari ni pese MPP fo nti mo kasa se ye etisa locomotives na mo se ye toy na ye mfa nko museum na nkrofo nko hwe na wo mu hu se de sitie wo bra keteke dwumadie mu ama na to apem anya ho adwuma ama na ye basa se de Ghana ye railway dwumadie se de ensi nkoyie abai revive no wo kweken no or restore no na wo de asi a mo se de mu hu bi danie ene makofa we di aba besi wo se we na nyamofe na ensem a opanyi edi tudwa no ebini. Some people describe it as a toys fit for museum locomotives. It's unfortunate that a system that could not even operate passenger rail or line today has the nerves to criticize a good vision of getting our logistics quick enough to the ports and out of the ports. They are not toy locomotives. They are economically viable locomotives that will service our logistics industry. And I am happy that today, the first time in the history of this country, we have a fleet rail services that will connect our ports to our industrial parks and that will take all our cargo to our services.
Chief Executive Officer the Ghana Railway Development Authority, Dr. Frederick Apo, wano ene kasa ye fa locomotives no modi aba ye behhehye na ye diketeke no asisuo na edudwuma de amaye na eno na Ghana Railway Development Authority abepiem se wo modeka adwumayefo beye bosomi du aketua mai na se 10 months salary arrears edaho eno ombehye no motua no say na Dr. Frederick Apo ekano. Ghana Railway Company Limited, we are left with the last payment, which is with the controller. I'm checking out to make sure that roughly about 10 months. Oh, we are going to clear everything because at the moment we are looking at the restructuring the Ministry of Transport for policy directive. So once that is done, the rest will join us. Enti omaketua no mbehwe na omatua e de ama ombusumi dua adwumayefo omu yiwo keteke adwuma no mu omaketua emaye ensemi Chief Executive Officer dema Ghana Railway Development Authority Dr. Frederick Apo wona na kasa ema sompa kasebo e de asomo ewie. Now, National Council for Curriculum and Assessment, one more and a share, say your textbooks are what way the bedi juma e senior high schools no, and you mean na bet me every year pay enough for your church for no, one more to media church year e schools are what mu. Now, one more was shashon ko aqua diama one more textbooks no edeba mountain so, and my schools are what one will be and saka bieno sir, and then one more near church textbooks nibi sua, and none mountains none of quasemi, and your man ko ye kura. Your textbook nibu one more walking kanya. Baby, a chin wadrin cocosiano, two things I drama gua. You will be so on my can be, you know. Now, Muti, oh, no sunny at Yanoa Crano, a city, and I'm soon I'm a woman was shashon ko abba, a Chelsea, and there will be at that one cassa, and Mra and my walk so to me a textbook. Now the Moscows are what Roma one monsieur was senior high schools mono. Shose and then I can't say no, be Bakama. No moment one quarter woman no one more yen, a Cobara Sadia, and Yadia Unipacro, one by my quine, and my what to me aye juma awo mayimu na wo chese enne sane aban na niese bia bere awo magane ye womasua mu no ntino one mo aye na sakia ko da wodo no a eno no na ka approve no e wo se won hyehye ya wodo a wo beye wo textbook na wo beye no e fa san hyehye ni nyina mu na one act 2020 no mo de ye juma no ni nyina no betumi ahwe di so pepepe na mom se wo ko ye textbook bi de ba na wo ma publishers no se free na de kuri wo mo ba ba hwe ne kete no ma ye no se eno kura no na ka logo e betumi ya boso nano na ya dia won ma approve na mo monte so a ebeboa mo man Ghana ye wo masua wo nsam atumi asipina sita na no kura mu no ana wo mo de baba to dwa kyesa woni a obebu samara we so no wo mbra samara no obedi sanse free na de kure aban ne so sabio fofo so mane nane ne kwaye da biara da sane wo mo jeja wo mo ho a na nka nipa bi no pesa wo di ses dane wo mo 9 no afo we die wo man no masua no na ye koye ne mu na District Chief Executive Officer de Amansie West e wo Ashanti region Honorable Prince Menu Morrison edia tudwa se ade ba ko a ama akwan yesese ye wo mpotam ho na soma de hie ne ma akobadie ye mre na ye de no ato apena ache asa achechede na ntie ye nkoduru da ne anya kwan ni nyina ne se galamsey fontia contractors ya yesenko wo mmra Amansie West wono mo meye kwan no wo so wo ma ebiso wo musuro se illegal miners no wo metietie wo fa wodie su fi se kwan ne se de esi nye no enke ye anke be ye yio nanso ebeye na ye yenso nkebeye yie nanso no enam sa galamsey fuo yom wo krom ho no ombe attack e de esika ni brenti no de galamsey na yesika ni bre mepe ne nten manya me ho se tam na menko amadi ne hyepe wo man ne be hia enyam asem ene de sa wo hawo no abanti kwa ne de anya wo tie for sa wo ba ye Facebook page SOMPA 106.5 FM Accra na wo be hye wani su ade a e kwan futuro ebopa ni pe na mo wotim se yare enko a obi yare enko a ene be fa wo mo eti onye so wono na mpese ode ma contractors e contractor mayo contractors ne ba na wo msa akọ evi se eye na galamsey fo no attack wo mo eti ehun suro nti ena ama neema ayesa no ogidie se bia big push yi a ye be ye ho adwuma yi e den sesa bi ebeba. It got to a point at times that all the contractor crave man now all because of illegal activities but if you show my more education but I know say very soon sad in a two week yeah be fa cons will be on say unlike first no then can nipa be breye adwuma okwan mu ne ade but say no utimi say e so ate na say kofom pa and we say in chipping you be too sad in united na na yehun na say federal rules paying for ba abay assessment into you gidi say entibia no be hu contractor e wo ye kwan eti enche nam big push project ni nti ebe hu contractor wo so na contractor na galamsey fo no musuro wo mo anadwo wo ye kwan ana ya bechi usutu ananse kan na akofo hawo e de abre wo sansam nyina no abankra chepanyina wo Amansie West Ashanti region Honorable Prince Menu Morrison ene kaye e ma SOMPA kasebo
yɛde asomo awie na nansemu na mane bobi ana nam se colleague busumchi a ayade se wonmo mutu fuma godie ya ana mara kwa so yi wonmo age wonmo afapa ya galamse no nyasem ketwa ma anopawie ne no mre se wonmo se kwa ibrechuo no mu a ane nsuo no mu anie na anam so ama anamotu so nkokoso ewa santemantemo na ye kasa yi empanyifo abombo mu nsem ada wonmo bam atu anamo na ebra wonmo kokoduru ye no na yamane boni ba wabedu enso aka ho bi ya busumchi DC engineer Abdullah Hamid Adebaba to ja atrose ene se wo hwemo pa no a won mo banan akọ salik busumchi ho bia ya yesusu se galamsefo edidi mu akọ wura ho no no won mo banan akọ na brem kokoduye no won mo hu se galamse ne bi wo ho no wo tu galade ne mom won mo timu se nsuo no ana sase wo ho no de dodo no won mo se nam so nti efri na di kura bambofo se won mo te wane so mo te wo ko se wo benya wo bia kye no ne mara ne na die no anya de pomo on be so ho Chebia, Yena, Enyanti, Ehefuni, and Nasabi, Ekoswa, Yenian Edi, Jumedibia, and Sefata, or a Krubi Posso, and you said Jumedi Bitina, Yeti, and Chikakra, and nearby Yena to Anamo, together with Dissect, Regional Security Coordinator, and the media and everybody to see that the extent of damage, the AKOSUA. Adama, and Yadia Sebi, Ebitmakase, Adia, Efe, Nemum, and Tia Ranyanti, and I say, you're in terms of massage media also. And then when you know, you heard how best that they need to buy no, say, I'm not going to be in a Katakatanina. Based on the AKOSUA, we are officially to the. Na enu na Central Regional Deputy Security Coordinator Alhaji Abdallah Omar wana so de to so kire se anamoto no a mpanyifo abambo mu nsem da won mabam wa santemante mo ahyase won mutu no wona so edna chitaye ebeta kire se ne be ya no nyinata enko achiwachiwo In declare area Hanum no mining zone. I fully support our minister to my Munibiate Sasamla and Nibeji because Osha said the lake city and Miniam Sha a Diabre Asante mine Ghana mine. Now yet Tanahoma BBC AKOSUA seriously Nessa Yan Casacrano ya near Yajumayi. Yena support Sa adventure penning 4 days but saying declare her no mining zone. That is in declare her security zone. Sabaya Obia enkas obabe fa babako na nakrokom wonu na bosomche District Police Commander Superintendent Jeremiah Alaye wona so edeto so ekire se enei aposifo hyase a won mo chocho edibi a won ma hyase atetie sa safo no mum ena ya na mpampi na won bapom ho no na woni a won ba kye wode ene nenye obi na kumanchi. We are handicapped as a district police command. You bear with me, the rickety vehicle that we were coming with is broken down on the way, so we could not access this place. But we've picked a list of names that are involved in these activities, so we are pursuing them. I was your way, I was some District Police Commander Superintendent Jeremiah Alaye no amana boy bedu and the first santimante mubesumi. Perfect baby diapers endpoint homeopathy clinic kasa natural mineral water hajia special local foods adaro mentina kase bono ye pem so akoyenem orun akofi nyankon Eric bono regional coordinator the ma free primary health care program no na wasi wo betumre no akyesie ni atiase free primary health care program no aban di aba no enye se wo kwa efa bibia o wasi wo besere because okorofo ba na yesi a free primary health care nti mama minuru wasi da bi ade bi wo ha ye hye wo wi agi se okofa wo health insurance no na asa de ko hospital ye woni ma bi e detect ne ma bi etimi hwe ne hu so free primary health care program no we de cover we de cover na omanfo atiase de friend prevention is better than cure no ye de isi ano kwan ye hu a ne ye de okonti wo national health insurance card na ekuta wo no mema ne ngu wo hye na sa wo national health insurance card na wu a Kenya no ko ne Kenya na tentem kura wo renew no a na wo ko free primary health care ne diagnose ne wo se yare we de free primary care fo ntimi hwe wo a na wo de wani a kire ayaresabia na wakwa akoye wo ho adwuma na so obagine se free primary health care program no abani nti no yare bia condition bia ka ho no enye sa na tem se dodo na ante ase nema bi wa ye hu ne tentem ase ebi okura na wo kura wonim se yare we wo ho eti hu ne tentem abasa hare so mekatenta na yetimi aye ho adwuma na etimi aboa ensem owura Kofi Nyankon Eric edi tudwa no ebi ni
for some defined services. Say nye bibiana nipa no ba akomudia yaresabia eye free. Inti the basic promotive services and preventive services nene say eye free. Say the be nipa no enyare kra na anayade no yebehu aso ano ntem na say yade a e wo say ye manaduro ne die uhia health insurance wo yare a uhia health insurance no nti e wo say okwa. I think say hwehwemu there this about 95% of Ghanaians register for health insurance, but you will be insurance ko renew okwa yaresabia fako say screening no bana wo say ma wadura na health insurance no asa no na onu akofinya kubewie no ono na ye Bono regional healthcare mpanifo free primary healthcare no where coordinator wadano no se ne directorate na se nipa e hye o mase no wo mugusu a fane ma bi ye nkyekere de boa na yare bi wo ha ne ye hu ne ntentem koranti obesre ade hye ne se wo nyina enta wo mo achi na dwumadie no entumpon dwumadie bi AKOSUA ese ye beboa eno achi ye se nie hia se ye de beba bia nche bia na motos bia region ye nya ye so ye de abase emmoa for free primary health care ya the tricycles are there human resources so ye say ye omu a ye betimi aboa bia na effort bia omu a ye betimi aboa ma sa free primary health care akoso no director say obeboa ama akoso na mfaso pi ebewomba ni nyina agina ye nyina ye so say ye beka ye ho abom na ya ahwe ma dwumadi AKOSUA we eye dwumadi e be hwama na tumpon Owura Kofinya Akon Eric eye Bono regional coordinator de ma free primary healthcare program no wona kasa ya kwaku mensa abrampa gift fm doma hinkro watintim e de ababesum ye na wode foto mama bunu ya wo mo ma Ghana mo serious baby ya ne hawo baby ya so no won ma kwantwoma emre ye kire se won mo pem wanya ntamti kakra bia wo mso ye betu batane akwakwotero bi manso be kwakwa wie kire na ne ne ya e wo bi manso no safo no nyina sinkete se wo ma Ghana nyame anye abro wache ne o ma nyina bia o kasa wo ye kuya ana wo soade wo tiri so waton ana wo kasa wo du nim de no nyansa ba ye adwuma wo maimu a wo betumi aye ya mana ye enti se wo kwakwotero bi manso no ne sa okwa obekwa akoye ye putuprusuo ni nyina ye adwuma koro no a na abekwa akoye na adwumadi asonko bi akoso wo magane mo woro to nsa efrensam twofo free apoyi atoye tifini anafo ema won ko obie ni amane boni erikanan wodi mu tintima ye pa sa adwumadi Songba Empowerment Center womo na won share ato nsa efrensam twofo a won kokko hia ye executive director adma won mo aye owura roda redam wono ana ne nsam twofo ekasa ekiro sa sanhyiamudie ene nkyerɛkyerɛ yade hu nya sansa mabuno pi no ano aya na won wie school na wonya atwuma nya ya na sabrapɔ no na ni so ene sie wantan wo hu no se wotu kwan na wotu batakwete obi man so a enne be ye na so ba bia ne ha Ghana so ya burukyere ni bia ye ya ene so ye more movement senior basically reporting accurate issues on migration a beboa youth le bebre a be stre bebre ye nkasa ma yen tu kwan but according to you say be true I am fa e kwan pa ma yendi connection man for each no media sika bebre ye sha loss bebre wo make sure so betina say akin kan evu nya e wo ho ansa no be ka say o ba be tu kwan ma yen so enfese she eni Ghana opportunities bebre wo ho inna no say ya na wo say betina say yentimi nya yentimi share na ano chini yenu mo wamo nya kwanya na won mo ko sa dwumadi asonku yase no wamo so ne yamane boni Eric anan ekasai. We had a lot of training on how to report on migration issues. Okay. Normally the media portray migrants as illegal. Now we have learned that we should not call them illegal migrants, but we should call them irregular migrants, and that we should not use words that disrespect migrants. Other countries would know why I want to. Yeah, but me I can't organize. I was your way. I am your AKOSUA ebi na Eric anan waton krai ediabasumye. Yekoye nimo no municipal chief executive officer dema Doma Central abatom person so ye honorable Dominic Adoma Ameyao. What the adesrede ene boshe ama adehye wo aboabo en wo Doma Central municipality se wo hye wo bose ansa na NDC emfie 9 ebeso na wo mbese se wo munkuku no mo nkaka akono
wo hye wo mo bose wo mo kwan na atete se konte bi no wo mbesiesie e de ama wo mo na bre on ye nsentro ni kwaku mensa abrampa gift fm kasa no na mce echiremu se wo hye wo mo bose Gambia kwan ho ba ni nyina wo mo beye ni nyina no masiesie na his excellency John Dramani Mahama nsa na obekọ de na wahye na waye no kura bro obesra wo no hye wo mo bose saa kwan no obeye ho adwuma eti honorable Dominic Adoma ehya ade hye wo aboabo bose se na yeda bia mo de asemfa sompa kase yebo so a yebo ho dawuro ma mpanifo tu ho na mo no afa sompa so ide na urban roads ne mpanifo ate a minister of transport ni ade ombehwa ye ho adwuma na wo hye wo mo bose aboabo kwan ne nko ade ade hye wo aboabo nko makomanto wo mo yem ansa na NDC mfie na ne beko his excellency John Dramani Mahama beko akwaje na home ewo mampanyini adwamu no na saa kwan ne de o ma ye wie me catch to na for say be kwan no ye be ye mampanyini ba bono region sunyane ya ye be catch sort for the sunyane outer road one so ka say Termansu Gambia road wa capture na no last week Wednesday ye no charge for and Dr. Kwame Dujaku she mampanyini and also mampanyini sanisi sudia same kosi say the term of office 4 years we e be kwa wie na ye Termansu Gambia road ni yayo ampa udru na say wo ba kwan so every commercial code road is at least a more trouble but yes an ye pedo ye be ye ne se na ne ye pese ye yodo na and people yeah, be you aye bi abobofo me mo atra 15 years nti me dey asem we abo aba na otwa me etia ye first time we turn of office we aka 2.5 years and say ye be ye kwan no ansana ye first turn of office we aba wie e assurance for me Dominic Adoma bia me so nya bobo de she ni bi ye be ye abobo kwan na first America me ye be ye tu she me ni na honorable Dominic Adoma ameyao echiremu se aban ahwe a wonya new engine bia doma hinkro ambulance na enye adwuma nansen no wo mo de betumu na etimi asomfi se na no na asai eti amanipa dodo na ka se nipa bebre na yare kra yenya ambulance mpo enfo mo nko Yami adum ayam ambulance service kai yetima procure engine kata hwe bebi a district en go next week na engine be dry ye de be sit yami adum je sa fe de ye ambulance no aba back to the feature ambulance ajoko ojobo engine be sit na fe de aba back to base e be ye juma de aboard fire tender we are very much aware say we buy a short time a fire tender say the first thing that I made say me de ye watabaza no e ma be say enye for as interim fire tender and pampa so etimi edwumja and na me kura no ye no me say akoro be gu no opa wo fara Roman poop Abankra chepanyin owo Delma Central honorable Dominic Adoma ameya wona kasa ye makwaku mensa abrampa doma hinkro atintim dia babesom ye meka wo se sompa kasebo na wutie fi sompa 106.5 FM akra na ewie mi busa wo se obatan akoda na diaper be na ode abono AKOSUA AGYEIWAA akode boate ma hye ne bose wo kina mema na diaper aye perfect baby diaper CB no de akọ market we ya na na obaye diaper yi wo mo ba gise be afini mfie mienu achi ansa na ye ja wo mo bo obenante tore bi ko nante kura dise ode bono a efin totofe wa na be simpanyibre mu nyina no eye perfect baby diapers and make comfort the amawo perfect baby diapers gentle care perfect comfort you designed to keep your baby dry all night long akwada bia na ju su basa na ya check diapers no akwada bia da bia esu nge check diapers no wase maame me perfect baby diapers and wunim sabo so me enso no so itina ho ma perfection etima oba na rest in the month of July ebra with the perfect baby diapers ebono menkofa inferior cement misremo inferior diaper bi ama oba no na inferior diaper no say wo de bo oba no a bo say rashes na aba ne to ho akoda na junso ana age ne ho woja ne na ya na ade me ubetimi the perfect baby diaper aba oba no be junso adwo won te sente ba akokora fi say ya ye ni in such a way say ekoyie made in Ghana ha ya na won say yeso de won say ya ade ye ni ye na brofo na ba be sesa de ko anti FDA approved perfect baby diapers enwa ene asomu se wo pedudu atu age mese se wo mother care na wo se wo mfre number ya na menim se wo mother care na wo ye no wote ase se wo ye mother care wo Ghana ha na wo mfre ma enka se mo fa perfect baby diapers ni bi mre me se de sompa akrefo kan na mehia bia na che se wo mother care no wonte ase fi se no no obi ebusa perfect baby diapers will be the carbon the bad. They be over some bad one to be a free one chain. It munko to be money to 4 bono, namunko to be namunton, namun fast one to so. Mother care for near Bantania before a year 053 10 99889 053 10 99889 and answer 0303 95 7965 0303 95 7965 na udem endpoint homeopathy clinic Dr. Dupont Sebra na enye endpoint emma stroke no
enya end point emma premature ejaculation enya end point emma low sperm count enya end point emma awo a yedi twa wo mpoa no ebeye end point e de ama kidney any liver diseases no ebeye end point e de ama nerve diseases efise more than 18 years any free UK ye kwafa homeopathy de ba ya na homeopathy kra na Ghana for granted da ye ne ye ka se ye free alternative medicine bi homeopathy ena ye free na end point homeopathy clinic ye ho adwuma ye track record na di ye ho adanse ye nwanwa se ya wo mu abeye 18 years ye da so gina ye na so it is a wo kumase ya mesre kokoro no maboa hia e wo kumase ena wo tema community 22 ena wo nkran hanso a spinters kwa no so ye free baby share signboard koho na end point homeopathy clinic muawo Dr. Dubuatia Dr. Fonia nurse fo mu ni madwuma kone yemfa wo nto aduru so ko odehye bi anya stroke da fie eyi panyin ni kohwe ne na ade achi a na ketwa na kwa kohwe no munya kwan kura nkwa adwuma momfa nemra end point stroke no momfa nemra ye de bepe baby de nato ye de ne befa physiotherapy massage mu doctors and nurses behwe na manaduane ye beyi ne to bibia kama ewo ho etebu de momfa nemra na nurses na enya ne kama mawo eye end point homeopathy clinic fre na Dr. Dubuatin wono abefa eye 0244 867068 0244 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 Endpoint Homeopathy Clinic waya resafie enono na awie se wobedi dia kasa natural mineral water eni nso a wode beboso kasa natural mineral water se wo ye wedding wo ye yie anase bia party bi na ekoso adwumayefo wo pe dispensers bi e de esi wo office e de SOMPA akra ha bi wa ha yi a na eye kasa natural mineral water no ena wo hia Kasaloma Ventures for ena didi dwuma ena Taifa Bok Hospital echi hwa na wo mo kasa natural mineral water ekoyie wo pe sachet a enie wo pe bottled water enie wo pe dispensers a enie eno an ye dia serve ensuo wanum nsuo papa wo betibi enya yare ewum entinum kasa natural mineral water no na wankofa yare frɛ no omo kan no yemfa mrew enkrofo gigu omo office say ya eye 020 64 69430 wo fra wo fie kura de bebro wo shop de bebro eye 020 64 69430 020 64 69430 kasa natural mineral water abudunsu eno no hajia special local foods nie aduane papa nie ntia wiei for delivery guy no na yemfa waachi bi mre wate na ebi kura yemfa tuoza afi bi nka ho ana yemfa banku ni tilapia emfa mre ana banku ni okro stew jollof papa bi frɛ yemfa mre ana se dokono ene fried rice no ana mutuo ni abenkwan ne wurewure nkwan frɛ yemfa mre ana se bia kokko ayachie ne nyina hajia special local foods ene beye ne saa enti hajia special local foods de yete ne so ane ya sorry momodin a se wobɛfrɛ womo ewo 024635991 eye 024635991 wo hwehwɛ womo a hachokwan no so womo ben transition no ehwa hajia duadua ne papa no wanya kwatenten meka wo se wotie SOMPA kase bofri SOMPA 106.5 FM akra ye home so yeba ye de dia kanyina ebeto aso. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, the SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwambo. Onyankopon di fa wasra no eweye brim. Enam ne nsaso ama Onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ne asasi hia. Eye bro Onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Ma SOMPA First Service entwa wo hu hoda. Eye dwada kusi efiada anopa. Anopa no num kusi anopa no nsie. Fa woda no nyina share radensa. Na erade beye.
sei Emma Aketuapa. I was your market your pampa yet was on your Kobe mine so. Na nyame yadumwa 2027 na abruwabe pumakwem. Na woko France abrochimemwa one matuaba. Yera Emmanuel Macron or better na konyaso free 2017 debano. One more say anyambiya ebenya mampanyin foforo. Anasa say. Na National Rally Party amanyokuno. Mama bakwa wo unity no wa conference na nso nyina wonyaye 2017 no kura no woni yera Emmanuel Macron ko preswa. Na so antentam. Ni dine Marine Le Pen mami ya yakasai afi wei ya 2027 wa ya dwene so obasan so akobi mu no 2025 eno mede no kogina amra no se sikasem bia financial am wo mane sika bi nkwanta ewie kire wode anya no se tam ye ni kwa sanka bana sa ama wo mo ehye ne so wonkonkoda afia semfinhia no enan na mfinhia nan no won mo chemu mienu ya mienu a ewo ho no aye se won mo suspend che se won mo twena sense wa banjumedie bia ya obedie bia ho ama mienu aka no so ye sese ko bana se wo mo ma no kwa akora se woni a age se wo mo de bibi sense ni ko mu a eno no ba ya hyensode se dwumadi a wodie ne ye se wo gina mra no enti de obebia no ewo se mra ehu muo na ye ka se mu no maama no ade asem ne koda apin court no wacha se wonte no wase se court betwe na so ye te se ye san so de ne ma ba sense ni ko mu a wonam a ne de na chie na nkrofo sere no de wonte ase enti Paris abrochimemu court nka bi ma no na enodo due ya ye kan kase boye ana court de judgment no waba wo mo kire se ma me no wasam no a wo ka no a wo peso wo prema mpanyine dwa 2027 ye nyame ya to mu a afie besimu no won ba pena so de ama no na se tag ne de wo mu ntumi nyi se ni ko mu an se san ye enti ba wie bekọ bia no ebedi na chi na won mo tumi ya monitor won mo hwe na mo tu obetuo na wo kine bie no wan fa se sa na ne wo mo nan e wo kwan bia so na Marine Le Pen aloyafo e de aba a kire se asem no a court o kan de wo mo ka se wo mbeso mu ne anase china na won magye atom ama wo mo client no wodi so de na wo mo boa enya de be ya dwuma enti wo no mo client ne kasa se ne be ya nhyehyɛ foforo bi a wo betumi de akwakoto appeal court no anim e wo Paris no wo betumi aye na aboa ama 2027 ma ma betumi akonkoden no watumi aba abedi mampanyini e wo France abrochimemu kasebo no si ensem e de som wo wie de makotene bi ene se empanifo ahyebo se ensu a eto ye na yiri fa wo manfo no malam wo makwako hu bibi wo ho mbehwe na wo masia no kwan prekope awo kasebo mo no wote se so ye hwo man sika sem so obo amane ye se $65 million bi no mu a na ke de baba bonsu yiri ho bra na so abanda dana penso no wo mane no e de COVID-19 Yeda endpoint homeopathic clinic as a perfect baby diapers, Aja special local food, Casa Natural Mineral Water, Kasebo Sumpa 106.5 FM Accra, Fire headquarters, Ewokoma Sumpa 93.1 FM, ne, ya affiliate radio station, na face Takwa Sumpa, 101.1 FM. Yeni de Kasebo Esumwa, ye me, dear Nyami Shrano, AKOSUA ABOAGYE, Ubetimi so afremi AKOSUA, mene medoba. AKOSUA AGYEIWAA ADWOA ASARE. Yadamu nyina se yesori sui na Accra ha de SOMPA Delight with Abna Ruti na Kumasi nso de SOMPA nkomo promise na nana ya se wa etna se na wono nso de SOMPA nkomo no ato amoso. Yadamu nyina se ama mo eniti. First clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem. Wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no Ghana ha. Ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu gi international awards ahodo, wo mu gi local awards ahodo. Na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkwa wo mu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran e ba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na e ba nso a wonsa